तेरो नाम के बाबु? अनि तिमी कति कक्षामा पढ्छौ? अनि सबैभन्दा मनपर्ने विषय कुन हो? सब्जेक्ट, राम्रो सब्जेक्ट, आफूलाई मनपर्ने सब्जेक्ट कुन हो? इङ्ग्लिस? व्हाट्स योर नेम? त्यही हो, पास। What is your father name? Father name is Maskarel. What is your grandfather name? What is your grandfather name? Where are you live in Chittagong? तिमी चितवनमा कहाँ बस्छौ? म भरतपुर 4 लङ्कु बस्छु। धन्यवाद।